audio y'umwana wa w'intwari yacu yaragiye avuga ndakomera pe nararise singiye kubesha n'ukuri narandize nijoro bwanakiye mu gitondo nagwaye umutwe nananiwe kuzuka narayitegereye ndarira ariko ngo mare ndakomera muraho shite za Mado TV show bakunzi ba Mado TV show kandi nkuko mubizi nagarutse nari maze iminsi muranyihanganira naratinze hari benshi bagumye kumbwira ngo naratinze n'uyu munsi harabambwiye ko bankumbuye naje ndabakumbuye kabisa ndabagumbiriye mu izina rya Yesu turashima Imana ko tukiriho tugihumeka umwuka w'abazima hari benshi batakiriho ariko twe kuba tukiriho Imana tugira icizere byo nishimye rikomeye kaba Mado TV show turashima Imana hanyuma kindi cyongeyeho reka nkurikizaho mbashimira ku buryo muhamushigikira ndabashimiye cyane amashimwe mfite ni menshi mwarakoze kunshigikira mwarakoze kunkunda mwarakoze gutanga ibikorwa byanjye bitandukanye aho ngeze ni mwebwe kandi mukomeze munkunde dufatikanye naratinze kubw'impamvu zitanturuseho nange murabizi muri iyi minsi twagize ibibazo bidukura umutima cyane bituma tutagaruka vuba ariko twongeye twagarutse kuko twabibasezeranyije ko tuzohorana namwe hanyuma uyu munsi dufite abatumirwa bacu uko mubabona ni abadasanzwe nubwo basanzwe baboneka ku yandi makamera ariko kuri nje ni abadasanzwe ni inshuti zanje mu busanzwe kandi namwe ndizera ko muzokunda ibikorwa byabo nuko bavuga ndabiyegereje cyane kuri Mado TV show ngo bisange nubwo ariko nubwo bwa mbere nibwo bwa mbere kubera ko nje mbamenyereye nari nibagiwe naringizo none arubwo bagarutse ariko kuri Mado TV show nibwo bwa mbere baje ndabiyegereje cyane bisange hanyuma barivuga nyine buri wese aragenda yivuga uko ahabwa reka dutangirire iburyo bwanje yivuge narangiza umugenzi we yivuge kariho cyane murakoze cyane amazina ni Maestro de 143 ubu niwe njewe ni nacyo kinyamakuru cyanje kuri YouTube channel mwahagera mukadusura naho uko niko twito murakoze murakoze cyane turishimye kwisanga hano kuri Mado TV show hanyuma ku mazina asanzwe yitwa Iranzi Mab ariko mfite YouTube channel yitwa Iranzi show dukora ibiganiro bimeze nk'ibi bitandukanye turabasaba namwe gukomeza kudusura ndetse no gukurikirana ibyo dukora murakoze cyane kasubire uburyo bwanje aratugiye ngo ni Maestro nigeze nagiwe ry'akazi kuri channel yawe ukora ibijanye n'iki kugira ngo abantu babimenye batarakurikirana bagira amatsiko yo kuja kubireba murakoze cyane kuri YouTube channel yanyu ko ni yanyu nimwe dukorera dukora ibiganiro interview asanzwe ndetse tukibanda no ku muco wacu w'abanyamurenge kace yacu ndetse no ku mpano zacu nyine z'urubyiruko ndetse n'abandi bose umuntu wese ufite impano tutitaye kubuvuka tutitaye ku gihugu uvamo icarico tutitaye ku bwoko bwawe waba umunyamurenge waba umurundi cyangwa se umufurero cyangwa se iki turakorana kabisa iyo niyo channel yanyu murakoze cyane nibyo dukoraho murakoze cyane reka dusure ubumoso bwacu nawe yavuze ko afite YouTube channel yitwa Iranzi show nawe na present ibikorwa byiwe kugira ngo abantu bagende babirebe murakoze cyane channel nabagiye ko yitwa Iranzi show hanyuma ibikorwa dukora ibiganiro bitandukanye ku masuje cyangwa se ku byigwa bitandukanye tugakorana n'abantu bose muri rusange kuko njiwe kubganje umuntu wese mu agaciro ari cyo ufite ico kwa nka company cyangwa ikishurirwa waba wagize ndetse n'impano nyinshi zitandukanye hanyuma ikindi rero nuko nkoresha n'indimi zose muri rusange izo nshoboye izo nzi
ndagerageza kuzikoresha zirimo ikinyamurenge n'ikirundi ndakiziho n'igiswahili n'igifaransa ndetse n'icongereza. Ni ukuvuga ngo tugize icyo turi bukore muri izo angle zose tugerageza kuzikora kugira ngo tubashe gufasha abantu bose muri rusange uhereye ku gihugu cyacu ndetse n'isi muri rusange. Urakoze cyane. Ndumva uri umuntu udasanzwe ukoresha indimi zose wowe wariteganyirije. Uzora dusobanurira hakurya nitumara gutibuka. Uzoza usobanurire abantu batabonye amahirwe yo kwiga bitewe n'ibyo twagiye duhura nabyo hariya. Hari abataragize amahirwe yo kwiga ariko ndumva ko uzogenda ubisobanurira. Hanyuma abatumirwa bacu barakoze kwivuga. Uyu munsi nta byinshi twaje kuvuga n'ukuri natwe nk'uko mubizi ibihe turimo twaje kwihanganisha abantu gusa bagize ibibazo kuko abantu baratataniwe mu bihugu bitandukanye kugira ngo byenda umugezeho amaguru biragoye ariko twashatse natwe gutanga ihumure kuri kamera nk'uko tubikoze uko dushoboye mu magambo make dufite natwe twashatse kwihanganisha ubwoko twese twarababaye kabisa kuko biri no muri bimwe byatumye tutagaruka ngo duheze abantu ibyo dusanzwe tubaha n'umubabaro twagize w'ibihe twari tuvuyemo n'ubundi turacana birimo. Twakeneye kuza kwihanganisha abantu nta kindi cyatuzanye mu minota mikeya twaje kubwira abantu ngo bihangane. Abantu babuze ababo ni benshi nubwo ari muri rusange abanyamurenge twese hamwe ariko hagiyeho abantu nyine ba nyiri bantu niko ko twivuga mu kinyamurenge. Abo nibo twaje kwihanganisha n'abanyamurenge muri rusange ngo mukomere mwihangane niko bimeze niko Imana yabiteganyije. Buriya ntakiza kibera ubusa. Ikintu cyose kibaho ku isi Imana baragiteganyije. Jewe ndakeka ko Imana ija kurema umunyamurenge ibi byose bitubaho Imana yari ibizi. Hari ukuntu abantu bidoga akavuga ati se twebwe Imana yaratwibagiwe twebwe n'iki kubera iki tuba dusa nk'aho isi yose twanga tuba dusa nk'aho tworambika umusaya ariko ibi byose biri mu mugambi w'Imana kandi byerekana urukundo Imana idukunda. Ariko ko turi abantu twambaye umubiri iyo bituguyeho nk'ibi byara bituguyeho ducika imigongo tukababara ariko twaje kubabwira ngo mukomere mwihangane twese dukomere nta bundi buryo kandi kuriya twebwe turababara ibiba byabaye biba biri mu mugambi w'Imana mu kwihanganisha. Hanyuma ndaza guheza abagenzi banje nabo buri wese agira ijambo avuga ariko njeje noshikiriza ni ukubihanganisha ni ukubabwira ko nta kiza kibera ubusa ibi byose biri mu mugambi w'Imana kandi nubwo bino byabaye ariko n'ibyishimo turabifite turababaye ariko turanishimye ko ntsinzi tumaze kugeraho ibyo turebesha amaso nka cya gihe cy'abana b'Isiraheli igihe Musa yapfuye ejo hari umuvugabutumwa watwigishije aravuga ngo impamvu abanyesiraheli batahambye Musa Mose batahambye Mose ngo Imana yabonye ko nibamuhamba bazoramya imva yiwe mbese imva ya Musa izoba ikigirwamana cyabo kubera ukuntu bamukundaga kubera kuko mbese yari intwari yabo. Imana iravuga ati reka mwitwarire mwihambire njyenyine. N'ibi byose byabaye twihangane Imana kuri ari ibizi tumeze nk'abana b'Isiraheli. Mose yarapfuye haboneka Yeshua na Kalebu siko natwe barahari dukomere cyane kandi ni ukuri jewe naraye nkomeye nijoro numvise video rero ni nka audio y'umwana w'intwari yacu yaragiye avuga ndakomera pe nararize
singiye kubesha n'ukuri naraye ndize nijoro bwanakiye mu gitondo nagwaye umutwe nananiwe kubyuka narayitegereye ndarira ariko ngo mare ndakomera navuga ati pe yasize intwara ntiyapfuye arahari mbese muri make yasinziriye ariko yasize fotokopi yiwe je namaze kumva uriya muhungu ndavuga ati ndakomeye dufite izindi ntwari nyinshi yasize kandi yazisigiye ijambo rikomeye hanyuma jewe ijambo ryanje ryari iryo reka mpeze bene data nabo ndeke kwigumana ijambo kandi n'ubundi twazanye reka mpere uburyo bwanje n'ubundi kuko nabitangiye nawe agira ibyo ashikiriza ubwoko bwacu n'ubundi bwoko andimo adukunda kugira ngo umve kibarimo nawe atangiye muri make kareba ya murakoze cyane mbere na mbere tubanje gutanga mpore ku bwoko bwose bw'abanyamurenge ndetse n'imiryango yagiye ishikirwa n'ibyago byo kubura abavandimwe byo kubura ababyeyi byo kubura inshuti dutanze mpore ndetse dutanze mpore ku gihugu cyose cya Kongo nacyo dutanzemo mpore kuko nacyo cyagiye kiburamo abantu kuko natwe n'ubundi turi abacu uwo tubuze n'igihugu kiba kimubuze dutanze mpore no ku yandi moko ababazwa n'ibidushikira twese mu bwoko bwacu nabo bihangane bakomere ndetse n'abandi bose badukunda bakunda ubwoko bwacu bw'abanyamurenge ndetse n'igihugu cyacu cya Kongo n'abandi bose bagikunda nabo tubahaye mpore bakomere bihangane ibi ni ibihe biba bidasanzwe gukomeza kubura abantu buri munsi uko bukeye uko bwije umunsi ku wundi ubundi urupfu twe nk'abanyamurenge ko nubivuga twakabaye twararumenyereye ahubwo nuko ari ikintu kitamenyerwa kuko urebye abantu tumaze kubura abantu bamaze kudusiga yaba ari ikintu kimenyerwa ubu tuba twaramenyereye tuba twumva umuntu yagiye twumva ari ibisanzwe ariko kubera ko ari ikintu kitamenyerwa imitima ihora ibabaye ihora ishenguka kabisa iyo wumvise ati umuntu runaka aragiye wumva umubabaro nyine n'agahinda ariko dutanze mpore kuri buri umwe wese ku miryango ya bugufi ndetse n'abandi bantu bose badukunda bakunda ubwoko bw'abanyamurenge bakunda abakongomani ndetse n'abandi bakongomani bose muri rusange bagiye bahura n'ibi bibazo nabo turabihanganishije cyane bakomere bihangane hari Imana imwe gusa itanga ihumure bose bageremo iba ihumure kandi tunifuriza iruhuko ridashira abacu badukuwemo mu bihe bigiye bitandukanye duhereye ku by'ejo byashize ejo bundi ndetse n'abandi b'ikindi gihe bagiye badukurwamo Imana ikomeze ibatuza heza Imana ikomeze ibahe kuruhuka neza mu mahoro murakoze cyane murakoze cyane iri jambo ndifashe numva mfite ibyishimo byinshi bakunzi ba Madu TV show abanyamurenge bari muri Kongo ndetse no ku isi yose muri rusange abakongomani abatuye East Africa abatuye kontinent zose ziri ku isi dufashe uyu mwanya kugira ngo tubihanganishe nubwo turi kubikora mu rurimi rumwe ariko tuzi ko iyi message imaze kuza mu ndimi nyinshi kandi n'amahanga yose ndetse n'isi babizi uyu mwanya rero twatekereje kufata kugira ngo twihanganishe abantu bose muri rusange kubera ibibazo byagiye biba muri East Africa bimaze imyaka myinshi cyane hamaze gupfa abantu benshi bagaciro kubw'ibyo rero turabihanganishije cyane nagira ngo bamenyeshe yuko ibi nibyo by'agaciro byakabaye ngombwa ko umuntu wese azoza apfa cyangwa se abantu bose bazoza bava kuri ino si bazoza basiga impact ikomeye cyane kuri ino si kubera ko na Trump yarabivuze ejo bundi aravuga ngo umuntu wese ngo ugerageza
kugwanira igihugu cyo cyangwa se uburenganzira bwiwe ngo nta tegeko na rimwe rimuhana ngo habe niyo yorenga imbibi. Ibibazo tumaze kugira muri no si nk'abanyamurenge ni ibibazo bimaze kugera cyangwa se bimaze gukora ku isi yose muri rusange, kuko kuri ubu ngubu izina umunyamurenge ni izina rizwi kandi ni izina rifite intwari nyinshi cyane zagiye zikomeza gukora ibintu byinshi bihambaye. Rero turabihanganishije cyane kandi tubamenyesha yuko twese niyo nzira. Uyu munsi ni bamwe, ejo ni abandi, no hirya ejo ni abandi. Usanga ejo ari we Mado, nta kibazo uri tayari. Yego, rero bisaba yuko dukora ibikorwa kugira ngo no mu gihe tuzoba tutagihari trace zizobe zigihari kandi zizobe zikora ibintu byinshi bitangaje. Shaka gusoza rino jambo uvuga ngo ikintu gikomeye ni ukutabaho cyangwa se ni abantu bapfuye ariko ibikorwa byabo gukomeza bivuga. Rero uyu munsi wa none we uriho, ndagira ngo ngusabe ugerageze ukora iby'ubutwari, kuko iminsi turi hano ku isi ni mikeya cyane, ariko igikomeye cyangwa isi gifite agaciro nuko nyuma y'uko uzoba utakiri ku isi, nyuma y'uko nzoba ntakiri ku isi, hazogira ibikorwa nzoba nakoze kugira ngo bibashe gufasha abandi. Turabihanganishije, mukomere kandi mwihangane, ibyo twanyuzemo cyangwa se ibyo turimo n'iby'igihe gito. Ndabizi yuko nitugera ku nsinzi cyangwa se nitugera kuco twifuzaga, nico twashakaga, nico twagwaniye, nico twasengera iminsi myinshi, bizobasha kutugirira umumaro kandi tuzonezerwa. Muri ibyo yarenze aravuga ngo umubabaro ngo n'uw'igihe gito, buriya si ukuja mu ijuru gusa, n'umubabaro ibi byose tunyuramo hano ku isi n'iby'igihe gito, ariko nitugera ku nsinzi tuzabyishimira. Murakoze cyane, mwihangane. Murakoze cyane guhumuriza abakunzi, kandi abizi neza ko bari buze guhumurika. Iyo umuntu ari mu kibazo ukenera ijambo ryiza, ukenera umuntu ukuvugisha, ukenera ugume wumve, kuko iyo utumvishe uja mukinjira. Yego, natwe twaje kubihanganisha kabisa. Mwihangane mwumva ko tubihanganishije, nubwo tudashoboye kugenda ngo tugere mu mitima twomore, ariko dufite Imana izayomora ibikomere byo ku mitima, igahanagura, igakuraho, ugasubira mu buzima busanzwe bwawe bw'umunezero. Tuba tuje kubihanganisha, nta byinshi, nta birenze twari tuzanye, ariko turavuze ngo mwihangane, mukomere. Dukomeje no kubisubiramo, mukomere cyane kandi twikuremo ibintu by'amawazo menshi. Matiyasi n'uherutse kutubwiriza aravuga ngo abantu basigaye bakangwa na profile ya Satani. Yasobanuye kuri profile, aravuga ati profile ni ikintu gikomeye. Tubura hari umuntu uzupfa gufata ifoto akayishyira kuri profile atazi profile icyo bisobanura, ariko ubundi ngo kuri profile hakagombye kujaho ikintu cyawe gikomeye, umuntu ukunda cyangwa se ikintu ukunda, ijambo ukunda akaba ari gishira kuri profile. Ati kuri iyo profile si ugupfa gushiraho gusa. Arangiza arasubira aravuga ati abantu bishwe no gutinya profile ya Satani. Urumva? Noneho wareba gutya gusa kuri profile itaranatontoma ugahita uyitinya. Rero abantu bagende bakomere, kandi ikintu kizodukomeza ni ugufatana amaboko, dushigikirane, ubumwe n'izo mbaraga, kandi tugwize urukundo, kandi tugwize no gusenga no kwizera Imana. Buriya kwizera Imana birakomeye. Kwizera Imana, iyo wizera Imana nta kintu na kimwe kiza kikugiraho imbaraga n'ububasha bwo kukunesha. Twizera Imana kubwoko bwacu bw'abanyamurenge, tuyikunde kandi tuje hamwe vrema, twoye kugira ibice byinshi. Ubumwe n'imbaraga, tuje hamwe, dukorere hamwe, dusenyere ku mugozi umwe, dukundane kugira ngo tuzogira icyo twigezaho. Ese n'abana b'Isiraheli murambabarira, abana b'Isiraheli bajya bubatse umunara ni bande? W'Ibabeli. Bariya bari bahurije hamwe, noneho Imana nayo mu ijuru iratinya, iravuga ati buriya bumwe bari abantu bafite barashobora kongeraho
ngo igihe umwuka yamanutse bose ngo bari hamwe ngo bahuje umutima n'inama ubumwe n'imbaraga ubumwe n'imbaraga kabisa no guhuza umutima n'urukundo dukundane buri wese yumva kuko Munyamurenge ari amaraso ye yego dukundane dushire hamwe dukore dusenyere ku mugozi umwe kandi ariko ntabantu basigaye baribize ngo aba diaspora gusa nibo baza bakora ni ukuri igihumbi canje igihumbi gusa kimwe cy'amarundi cyangwa igihumbi cy'amakenya cyangwa ijana ry'amakenya cyangwa ijana ry'amanyarwanda uritanze hari akamaro ryogirira sosiyete y'Abanyamurenge mureke dushire hamwe dukore buri wese yumve ko hari icyo yokora kuba gusa waravutse uri Umunyamurenge wumve ko hari icyo wokora ku bwoko kandi ugatera imbere ibikorwa bigakomeza kugenda neza nkuko twifuza kuzogeza ku munsi tuzokandagira mu gihugu cyacu natwe tukavuga ngo turi muri gakondo yacu abantu tureke guha amaso ibyo hanze cyane ngo tubone kuko hanze ariho haruta iwacu tugende tushigikire iwacu tuhakorere tuhaharanire tunahakunde kugira ngo tuzotahe twese turi bamwe murakoze cyane abakunzi bacu ba Mado TV show nta biganiro byinshi twazanye ni uguhumuriza gusa amajambo matoya nange murakoze kutwumviriza no gukomeza gusharinga ibikorwa byacu no gukomeza kudukunda aho mugejejemo kora n'ukuri nje bambaye mbashimye ku giti canje ndacyari hasi ariko n'ukuri ibyo mumaze gukora ndabizirikana uburyo bwose bubaho murakoze cyane n'abatumirwa banje ndabashimiye kuba mwanyitavye na cameraman nawe turamushimiye kandi tunamuhumuriza tumuhaye pole ukumutubona twaje kumusura yabuze umuvandimwe mukuru we director mu maraso turamwihanganishe cyane ngo yihangane akomere twese niyo nzira murakoze cyane afite ibikorwa akora n'abafite channel yitwa gute muri we TV mugende mushigikire dutangiye dushimira Mado kubwo kuduheza n'umwanya kuko ni ikibanza cyiza cyane kandi gikomeye turagushimiye cyane cya kabiri turashimira abakunzi bawe bakomeza kugushigikira ni byiza cyane buri mufatanyabikorwa nawe aba ari umukozi rero abakomeza kumushigikira ndetse no kubana nawe namwe muri abakozi cyo kimwe nawe hanyuma turizera kuko natwe muzadushigikira twabibabwiye icanyuma nkuko yarabivuze message cyangwa se ubutumwa twari dufite barubwira ngo twihanganisha abantu kuko umuntu iyo atihanganye ntaco yogeraho kandi cyane ibihe bibi nibyo dukwiye kwihanganira kuko ntakizohoraho iyo ibintu ari bibi uyu munsi ejo biba bimeze neza byamera neza uyu munsi ukitega ejo ko bizoba bimeze nabi ariko kandi ikindi kintu nshaka kuvuga kugira ngo nsoze nasanze buriya ubuzima bwose bw'umuntu ntabwo ibihe bibi ari byo byinshi kuruta ibihe byiza ariko impamvu ibihe bibi bibabaza bisa nkaho ari byo bitinze cyangwa ari byo abantu batindaho cyane nuko bibabaza ibihe by'umunezero wo kwamukenera ngo ore umunezero ariko ndabasaba kugira ngo twihanganire bino bihe bibi n'iby'igihe gitoya nyuma y'ikindi gihe gito bizoba byarangiye tube mu munezero w'iteka kandi tukiri hano mu isi murakoze cyane murakoze no kurangiza n'ubundi tubashimira abakunzi ba Mado TV show ndetse na Mado tumushimira watekereje kino kintu ni ikintu cyiza cyane ni igikorwa cy'agaciro ndetse natwe ubwacu no guhesha agaciro abacu wenda nubwo tutageze kuri tele ariko na hano tubivugiye mwumve ko kabisa tubazirikana ndetse n'abasizwe twese navuga ngo mukomere kandi mukomeze kwihangana ibindi tuzagenda tubibona ni kuri ano ma YouTube channel yanyu kuri YouTube channel yanyu ni Maestro 243 ndetse Mado TV show Iranzi show muri we TV nandi menshi cyane hano mu Gisagara Kibinda live ni menshi kabisa mugende mukomeze mubashigikire ni impano z'abana banyu
ni mwebwe bakorera mushira imbaraga hamwe kugira ngo mubashe kubateza imbere kuko gutera imbere kwabo nabyita ko ariyo mahirwe yanyu ni nayo mahirwe yacu ni nabwo bumwe bwacu murakoze cyane mukomeze mugire ibihe byiza murakoze mwihangane bye bye